Okusima oku kwayitabamu abeegi nangwa n'abashomesa baabo otiireho na mukama w'ishomero. Obu yabaye bembiire okusiima oku, Reverend Sarah Ayebare yahanangiriza abeegi abayitaba omu kushaba oku kubeega kweshariramu na munonga okutandisa ekibiina ekirungi nikwo emishomo yaabo ebagyendere gye. Mu bigambo byeye, Dr. Nathan Karima, mukama w'ishomero rya Evelyn School of Nursing, yagira ngu ni kikuru kusiima mukama ahabw'okuba buri omwe n'otariiwe omwanya ogw'orumu. Wepriva Nayesiga wari principal w'itendekero eri yagira ngu bakakora gye ebigezo ebihwire kandi kyabateera ibanja kusiima mukama. Mwene n'amashemererwa mwingi erizooba ndi aha kyaki eya Kiringo akidikonare kandi ahitwija okusiima mukama ahabwa ebintu byingi ekyokubanza hari ebyo nitusiimira mukama aha results nungi ezishohwire ezabeegi biitu habizaamu bakozire bya UPAB assessments omwaka ogw'2025 December. Abeegi abu twagambaho nabo bashobora ekibatiira omuhimbo gw'okwejumbira omu kusiima oku ahabw'itendekero ryabo. Ekyamani kyatureetaho izooba eri twashemererwa twija okusiima mukama habw'ebirungi byatukorire. Ekyokubanza tuhikire munonga kurigira ihanga ryona tukozere 95%. Kandi twija aha kusiima Ruhanga abo kureba tukika twikira ahiguru munonga. Yes, ekyo kyona n'abashomesa barungi n'entegekano nungi y'ishomero buzima ntusiima mukama tutiine bugarukiro. Thanking God for the previous results. As a student of year 1 semester 1, I'm so grateful for the results and I hope God will make us pass as he has made others to succeed also. Thank you so much. Amakuru aga gashakwa Ian Akankwasa mu Mbarara.